Ну и, как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Галети. Мочь. Галети. Aš galiu. Я могу. Aš galiu. Tu gali. Ты можешь. Tu gali. Jis, ji gali. Он, она может. Mes galime, мы можем. Mes galime. Jūs galite, вы можете. Jūs galite. Jie, jos gali. Они могут. Aš galiu. Tu gali. Jis, ji gali. Mes galime. Jūs galite. Jie, jos gali. Aš galiu. Я могу. Aš galiu išmokti. Я могу выучить. Aš galiu išmokti naują kalbą. Я могу выучить новый язык. Aš galiu išmokti naują kalbą. Aš galiu išmokti naują kalbą. Tu gali. Ты можешь. Tu gali. Tu gali atiduoti. Ты можешь отдать. Tu gali atiduoti jam skolą. Ты можешь отдать ему долг. Tu gali atiduoti jam skolą. Tu gali atiduoti jam skolą. Jis, ji gali. Он, она может. Jis gali pataisyti. Он может починить. Jis gali pataisyti automobilį. Он может починить машину. Jis gali pataisyti automobilį. Jis gali pataisyti automobilį. Mes galime. Мы можем. Mes galime. Мы можем. Мы можем отдыхать спокойно. Mes galime ilsėtis ramiai. Мы можем отдыхать спокойно. Mes galime ilsėtis ramiai. Mes galime ilsėtis ramiai. Jūs galite, вы можете. Jūs galite, вы можете. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Вы можете позвонить мне завтра утром. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jūs galite man paskambinti, вы можете мне позвонить. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jie, jos gali. Они могут. Jie, jos gali. Jie gali laimėti konkursą. Они могут выиграть конкурс. Jie gali laimėti. Они могут выиграть. Jie gali laimėti конкурсą. Они могут выиграть конкурс. Jie gali laimėti konkursą. Jos gali dainuoti kartu. Они могут петь
вместе. Jos gali дайнувати карту. Они могут петь вместе. Jos gali dainuoti kartu. Jos gali dainuoti kartu. Jos gali дайнувати карту. Ну, давайте повторим, что мы сегодня выучили. Galėti, мочь, galėti. Aš galiu, я могу. Aš galiu. Tu gali, ты можешь. Tu gali. Jis, ji gali. Он, она может. Mes galime, мы можем. Mes galime. Jūs galite, вы можете. Jūs galite. Jie, jos gali. Они могут. Aš galiu. Tu gali. Jis, ji gali. Mes galime. Jūs galite. Jie, jos gali. Aš galiu, я могу. Aš galiu išmokti. Я могу выучить. Aš galiu išmokti naują kalbą. Я могу выучить новый язык. Aš galiu išmokti naują kalbą. Aš galiu išmokti naują kalbą. Tu gali, ты можешь. Tu gali. Tu gali atiduoti. Ты можешь отдать. Tu gali atiduoti jam skolą. Ты можешь отдать ему долг. Tu gali atiduoti jam skolą. Tu gali atiduoti jam skolą. Jis, ji gali. Он, она может. Jis gali пataisyti. Он может починить. Jis gali пataisyti automobilį. Он может починить машину. Jis gali pataisyti automobilį. Jis gali pataisyti automobilį. Mes galime, мы можем. Mes galime, мы можем. Мы можем отдыхать спокойно. Mes galime ilsėtis ramiai. Мы можем отдыхать спокойно. Mes galime ilsėtis ramiai. Mes galime ilsėtis ramiai. Jūs galite, вы можете. Jūs galite, вы можете. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Вы можете позвонить мне завтра утром. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jūs galite man paskambinti, вы можете мне позвонить. Jūs galite man paskambinti rytoj ryte. Jie, jos gali. Они могут. Jie, jos gali. Jie gali laimėti конкурсą. Они могут выиграть конкурс. Jie gali laimėti. Они могут выиграть. Jie gali laimėti
конкурса. Они могут выиграть конкурс. Jie gali laimėti konkursą. Jos gali dainuoti kartu. Они могут петь вместе. Jos gali dainuoti kartu. Они могут петь вместе. Jos gali dainuoti kartu. Jos gali dainuoti kartu. Jos gali дайнуати карту. Ну, давайте повторим, что мы сегодня выучили. Галети. Мочь. Галети. Aš galiu. Я могу. Aš galiu. Tu gali. Ты можешь. Tu gali. Jis, ji gali. Он, она может. Mes galime. Мы можем. Mes galime.
Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.